Un winning team, el Esperanzao crea el Armed Forces of the Philippines bajo na Western Mindanao Command para na probinsya del Sulu. Esta el revelación del nuevo comandante del Western Mindanao Command, Major General Carlito Galvez. Ele habla que un Medal of Valor officer, el pone sila na Sulu para maneja con el operasyon kontra Abu Sayyaf y este bajo na personalidad di Colonel Sobelana. Kasi ang gagawin natin, we will create a winning team. Most probably, ang nakita natin, si Colonel Sobelana, a Medal of Valor awardee, might be going to Sulu. So dalawa na ang Medal of Valor natin doon sa Tawi-Tawi, which is nahandyan si Toto Parcon, Colonel Toto Parcon, it's a Medal of Valor, and also another Medal of Valor in Sulu. So ganun ang gagawin namin so that we could have yung tinatawag na nating leadership and commandership blending, na talagang yung mga commander talagang ground. Ya sa liman na palabra del Presidente Rodrigo Duterte que destroza sila con el Abu Sayyaf maskin que na collateral damage el 26 mga kidnap victims pero este el contestasyon di Galvez con este asunto. He said that and but ang ano natin is we will still yung ano natin alam naman natin na ang Forces of the Philippines is mandated to uphold the international humanitarian law, which is only military targets should be. Yari itira ele que grande el responsibilidad del gobierno lokal na su pelea contra terorismo y droga. Y este el nuevo mekanismo el usa sila durante el sumando. Sa strategies natin, tatlo ang main na component niyan. We called it the broad diplomatic strategies, meaning building of a strategic alliance to eliminate and insulate yung threat. Second is yung tinatawag nating socio-economic strategies wherein if there is economy, nawala ang poverty at saka there is na sinatawag natin na yung disgruntled individuals, the possibility is pagka may economic mobility sa family, there is productivity, why you will go to ano. Si Galvez estaba ya queda commander del 6th Infantry Battalion, designado na Cotabato, iya queda también antes Deputy Commander for Peace Process del West Mincom del año 2014 y 15. Ele un PMA graduate class 85 inatibo del Bulacan. Si Lieutenant Mayor Algo de la Cruz, outgoing commander del West Mincom, el transferi para na opisina del Inspector General del AFP na Camp Aguinaldo. Albert Luna, Dateline Zamboanga.